Poštovani gledaoci, dobrodošli u Liderov kutak. Pravni poredak i institucionalni integritet jedne lokalne zajednice mjere se profesionalizmom ljudi koji brinu o njenoj sigurnosti. A upravljanje agencijom koja drži ključeve upravo te sigurnosti iziskuje bogat karijerni put, čvrst karakter i jasnu viziju daljeg razvoja. Kroz transparentan rad, ali i konstantnu modernizaciju, ova institucija postala je prost primjer profesionalnog trijumfa i zakonitosti na djelu. A moj današnji sagovornik je čovjek koji svojim autoritetom potpisuje upravo te rezultate. Šef policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, gospodin Goran Pisić. Gospodine Pisiću, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i hvala vam na pozivu i pozdravljam vas i vaše gledalce. Hvala vam puno, zadovoljstvo je svakako moje. Evo ovako, kada se osvrnemo na samu vašu policijsku karijeru, ona je započela sada već davne 1994. godine. A prije nego što ste 2015. godine preuzeli dužnost šefa policije, vi ste prošli, pa ja bih rekao, sve operativne stepenice. Od kriminalističkog inspektora u Zvorniku, preko načelnika odjeljenja za suzbijanje droga u upravi kriminalističke policije Ministarstva Republike Srpske, pa sve do načelnika krim policije u Bijeljini. A opet, sa druge strane gledano, budući da imate više od 20 godina rigoroznog, specijalističkog iskustva na terenu u borbi protiv organizovanog kriminala i krijumčarenja, kako danas sa pozicije menadžmenta i prvog čovjeka policije Brčkog distrikta upravo to znanje pokušavate možda na najbolji mogući način da prenesete na mlađe generacije policijskih službenika ili potencijalnih budućih rukovodilaca? Pa, negdje preko 30 godina policijskog iskustva, baš upravo onako na način na koji ste rekli, je iskustvo koje se mjeri u kontaktu sa ljudima, u kontaktu sa različitim situacijama. Negdje je to bogatstvo koje čovjeka oplemeni u smislu da može prenijeti svoje znanje upravo na mlade policijske službenike od kojih nastaju rukovodioci, od kojih bi ne samo ova zajednica, nego generalno policijski sektor u Bosni i Hercegovini trebao da ima benefite u smislu same bezbjednosti i u smislu samog upravljanja procesa u različitim policijskim poslovima. To iskustvo koje je dobijeno kroz rad sa ljudima, rad na različitim predmetima, ja negdje pokušavam da prenesem mladim policijskim službenicima preko neposrednih rukovodilaca, nekada čak i direktno, da profesionalnost, zakonitost u radu u smislu služenja zajednici nema alternative i da integritet policijskog službenika nije samo službena značka koju nosi, nego je to i teret znači koji se treba opravdati u smislu konekcije i interakcije sa građanima. Smatrate li negdje, evo i sami možda, da je upravo najveći rezultat vašeg rada upravo to što imate tako bogato znanje stečeno upravo na bazi policijskog rada koje prenosite na mlađe generacije? Pa negdje u nekom periodu to je možda bilo opterećenje iz razloga zato što se negdje očekuje više od samih rezultata, od samih odnosa, ali danas kada policijske strukture u Bosni i Hercegovini su u fazi reforme gdje otprilike imamo u svim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini podmlađivanje kadrova, negdje ćemo i mi kao policija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine iduće godine imati više od 2/3 mladih policijskih službenika. To je negdje, ponavljam ponovo, benefit koji se treba iskoristiti u smislu da te mlade policijske službenike postavimo na mjesto na kojem su ovi policijski službenici koji su završili svoje karijere otišli u mirovinu.
Jasno, i to je jako lijepo rečeno. Ja se nadam da će to upravo tako i biti. Opet sa druge strane, kada se osvrnemo na policijske agencije, policija Brčkog distrikta jedna je od svakako, odnosno sama po sebi važi za jednu od svakako najmodernijih, najopremljenijih, ali i najefikasnijih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Pa evo vi danas, obzirom da ste moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, koje biste možda ključne operativne uspjehe i realizovane akcije u nekakvom prethodnom periodu izdvojili kao direktan rezultat jedne jako dobre i kvalitetne sinergije između trenutnog postojećeg menadžmenta policije Brčkog distrikta i svih terenskih jedinica? Pa negde baš upravo onako kako ste rekli, taj unutrašnja sinergija između rukovodilaca i između njih, a i između jedinica je plod uspješnih aktivnosti na kojim počivaju rezultati policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Mi smo negdje, kad su domaći i međunarodni partneri prepoznati kao neko ko je veoma lojalan, efikasan i uspješan ne samo u smislu policijske razmjene podataka, nego i u smislu složenih istraga i kada su različiti vidovi organizovanog kriminaliteta u pitanju, a i kada su neki vidovi negativnih društvenih pojava koji utiču na bezbedonosno stanje ne samo u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, nego i u Bosni i Hercegovini prepoznati. Negdje policija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ima bazu koja je davala rezultate od osnivanja, od 2000. godine do dana današnjeg, tako da postoji niz međunarodnih akcija koje su prepoznate i od strane međunarodnih partnera kada je i krijumčarenje droga u pitanju, kada je i krijumčarenje migranata, kada je krijumčarenje i oružja u pitanju, tako da smo negdje u nekom prethodnom periodu prepoznati kao veoma dobri partneri, a negdje s obzirom na našu veličinu mi se otprilike u tom profesionalnom smislu i namećemo kako bi bili što bolji partneri, a da bi ova zajednica i država imala, da kažem, jako velike koristi od tih aktivnosti koje ne samo policija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ima, nego sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini, znači u toku izvršenja tih složenih operacija. Jasno, jasno. Evo opet ovako sa druge strane, kada smo već dotakli samog menadžmenta, uz vas kao šefa i nedavno imenovanog pomoćnika gospodina Damira Antunovića, uži menadžment policije Brčkog distrikta, mogu slobodno da kažem, uspješno provodi ključne reforme. Na koji način evo ova postojeća menadžerska struktura može da garantuje određenu dozu stabilnosti, dobre i kvalitetne sinergije i maksimalnu operativnost svih policijskih službenika? Pa, mi smo negdje, opet ja na prvo mjesto stavljam generalnu instituciju kao policiju Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, uspostavljeni, zakonski uspostavljeni tako da nam operativnost našu garantuje i sama organizacija na način na koji je postavljena i način odnosa sa drugim institucijama koje pripadaju i izvršnoj i zakonodavnoj i sudskoj vlasti. Ja imam zamjenika svog i pomoćnika, mi dolazimo iz 3 konstitutivna naroda, birani smo na osnovu profesionalizma, na osnovu svoje karijere i ja mogu reći da, poprilično mogu reći da imam možda čak i najbolje saradnike u odnosu na druge policijske agencije i da se u svim teškim izazovima koji smo imali prethodnih godina smo se dobro postavljali i menadžment, a i organizaciju, tako da sam odnos i mog zamjenika i mog pomoćnika prema problemima i izazovima koji su bili je rezultat da smo faktički ovu zajednicu održali u smislu javne bezbjednosti, javnog poretka jako sigurnom i to nije percepcija nas ili eventualno građana, to je percepcija i svih iz organizacija i domaćih i međunarodnih koji prate
tu oblast. Jasno, evo, pomenuli ste i sami vaše rezultate, ja vam svakako i ovom prilikom samo realno i gledajući samo činjenično stanje svakako i čestitam, ali evo u tom kontekstu kao mlad čovjek iz medija koji evo je maksimalno uključen u dešavanje u našem gradu, lokalna javnost distrikta Brčko koju čini određen broj portala, nažalost čast izuzecima, ali veliki broj njih vrlo sumnjivog porijekla i karaktera, ali su svakako dali osnov građanima da imaju priliku da izravno prate pravno-proceduralne aspekte u vezi sa trajanjem vašeg mandata. No, uprkos svim političkim i medijskim observacijama na prvom mjestu, kako struka, tako i zakonodavna vlast su kroz izmjene zakona o policiji Brčkog distrikta jasno stale iza profesionalizma. Koliko vama, evo, na jednoj tako važnoj poziciji, na jednoj izuzetno kompleksnoj instituciji, znači upravo ta podrška domaćih i međunarodnih faktora koji izuzetno cijene stabilnost distrikta, da možete maksimalno da se fokusirate na vaš primarni angažman i na samu stabilnost i sigurnost ove zajednice u tom kontekstu? Pa, apsolutno mi prvo kao čovjeku puno znači, a drugo kao profesionalcu i nekome kome je ponovo povjereno upravljanje i rukovođenje policijom. Znači da ja svoju organizaciju i instituciju za sprovođenje zakona mogu u potpunosti voditi ka profesionalizmu i zakonitosti, gdje trebamo iskazati najveći stepen poštivanja ljudskih prava. Ono što se tiče međunarodne zajednice i organizacija koje su negdje tu, koje prati radi zakonodavnih organa, izvršnih, pa čak i sudskih, naravno da mi je značajno da su oni na stanovištu na kom su bili u pogledu same situacije i u pogledu na kraju krajeva, da kažem, situacije u smislu eventualnih zakonskih, proceduralnih stvari koji su sprovedene. Negdje mi kao društvo se nalazimo na nekim raskrsnicama gdje nas generalno određene političke situacije ili određene situacije u Bosni i Hercegovini poljuljaju i negdje otpornost naše zajednice se baš ogleda u ovim stvarima u kojima ste prethodno rekli, što je jako značajno i gdje na kraju krajeva i sama ta, da kažem, samo to određenje te situacije pokazuje da ipak postoji sinergija između zakonodavne i izvršne vlasti i negdje postoji sinergija između zakonodavne i izvršne vlasti i tih međunarodnih predstavnika u pogledu same neke političke bezbjednosti ili nekih drugih aspekata. Ovo što se tiče eventualno nekih demokratskih principa i poštivanja nekih prava kada govorimo o eventualnom novinarstvu i informisanju, to je negdje problem šireg konteksta gdje se otprilike ne samo u Brčkom, nego negdje generalno i na području Bosne i Hercegovine i negdje van Bosne i Hercegovine, kada su otprilike ti neki, ne znam ni kako bi ih nazvao, mediji koji se javljaju, a koji u suštini nisu zasnovani na tačnim, preciznim informacijama i onda dovode u pitanje svjesnosti ili pogled šireg konteksta građana ili nekih organizacija koji gledaju na to. Jasno, ali opet generalno gledano oni i kao mediji, obzirom da se tako predstavljaju i kao novinari, u toj branši opet sa druge strane nemaju legitimitet, jer mi smo u Brčkom zapravo svjedoci upravo velikog broja tih samih postojećih internet stranica na društvenim mrežama koje samo plasiraju konstantno nekakve informacije bez direktne odgovornosti ili potpisa ispod nekakvog teksta u kome se mistifikuju različiti akteri u Brčkom distriktu. Evo, pomenuli ste i sinergiju, ja moram da kažem vrlo često i ovdje u ovoj emisiji, ali i u druga dva formata,
Upravo vrlo često govorimo o Brčkom distriktu kao jednom od možda i najpozitivnijih primjera u Bosni i Hercegovini, gdje upravo ta sinergija između izvršne, zakonodavne vlasti, ali i samog realnog sektora svakako da ovu lokalnu zajednicu vodi konstantno naprijed i u nekakav novi napredak. Opet, sa druge strane, kada se vratimo na samu policijsku agenciju i policiju Brčkog distrikta, koja je opet, evo i na samom početku sam naveo, jedna od najmodernijih i najefikasnijih u Bosni i Hercegovini, konstantno se ulaže u materijalno-tehničku opremljenost i edukaciju policijskih službenika. Pa evo možda koje biste izdvojili najznačajnije i infrastrukturne i tehnološke projekte koje menadžment evo u nekakvom narednom periodu planira realizovati po ovom pitanju, kako bi i sama agencija i policijski službenici bili još efikasniji? Pa, s obzirom da sam malo prije rekao, znači da se vrši podmlađivanje, znači negdje osnov svega je ulaganje u ljude. Znači, a ljudi su najveća vrijednost. Tako je, najveći resurs su ljudi koji će primjenjivati zakon i ono što ja negdje kao šef policije mogu obećati da će policijski službenici, znači koji su ušli u policiju i koji će sticati znanja, raditi na profesionalnim osnovama, voditi računa o integritetu i da će štititi interese svih građana Brčkog distrikta. Na prvom mjestu je ulaganje u te ljude, obuka i stvaranje otpornosti, znači ove zajednice na različite probleme. Kao što ste malo prije rekli, mi smo istinska multietnička zajednica, s obzirom na samu krizu u Evropi i u svijetu, negdje je svaka kriza u bilo kom dijelu svijeta kad se desi, imamo osjećaj da se osjeti u našoj zajednici. Ključ je znači da radimo na ulaganju u znanja policijskih službenika, a s druge strane, znači mi naravno moramo pratiti tehnologije, moramo pratiti nove vrste kriminaliteta i moramo na kraju krajeva pratiti nove izazove. I mi smo spremni i započeli smo više različitih stvari po pitanju informacione bezbjednosti, po pitanju opremanja kada pričamo o cyber kriminalitetu. Faktički se pripremamo da u nekom narednom periodu, i to u skorijem narednom periodu, izvršimo i reorganizaciju unutar policijskih službenika po pitanju specijalnosti kako bi mogli uz naravno tehničko opremanje mogli odgovoriti na sve te zadatke. U svakom momentu vodimo računa da nam je primarno zaštita svih građana, da nam je zaštita javnog poretka, javnog reda i mira, imovine građana, a onda da izvršimo ulaganja kako bi mogli pratiti trendove organizovanog kriminaliteta i na kraju krajeva kako bi radili proaktivno, a ne reaktivno. Naša aktivnost kada govorimo o izvršenju krivičnih djela, to je reaktivna aktivnost. Mi smo jako uspješni u tom polju, ali naš akcenat i akceptiramo određene stvari koje će nas voditi ka proaktivnom, znači gdje želimo da budemo bliži, želimo da nam se stvari ne dešavaju, ali negdje otpornost ovakve zajednice se ogleda u tome kada vi spriječite izvršenja narušavanja javnog reda i mira u većem obimu ili krivičnih djela koji mogu imati sa sobom snagu, koji mogu negdje neke vrijednosti ovog društva oštetiti. Jasno, evo ja sam uvjeren da će sve to i da ode u jednom potpuno pozitivnom smjeru. Sa druge strane, kada se dotaknemo građanstva, uopšteno govoreći, saradnja sa građanima i transparentnost u radu koju sam evo i na samom početku naveo kao jedan od benefita i svakako pozitivnih primjera po pitanju policije Brčkog distrikta, da su upravo i saradnja sa građanima i transparentnost u radu jedna od ključnih faktora za povjerenje u institucije. Na koji način evo kroz rad službenika za informisanje i redovne preventivne aktivnosti uspijevate održati taj partnerski odnos po pitanju saradnje sa građanima i ajde da kažem njihovog maksimalnog informisanja o svemu što se dešava i radi?
Pa negde se mi trudimo, naravno, i pokušavamo ispraviti određene stvari da bi što bliže bili zajednici. Svakom dijelu ove zajednice, svakom građaninu, a i različitim populacijama. Bile to jače populacije ili bile to ranjive populacije. Svakodnevni rad sa građanima, prisutnost na terenu je jako ključna, jer to gradi neku drugu vrstu povjerenja i onda građani imaju, bez obzira na parametre kojima smo prethodno govorili, oni imaju neku drugu vrstu osjećaja sigurnosti gdje su policijski službenici mnogo bliži i na neki način ih smatraju za svoje komšije, za svoje sugrađane, za svoje stanare i za svoje članove porodica. Primaran zadatak nam je, znači, iako imamo po svim linijama rada, znači jako dobru saradnju sa građanima, čak bi rekao više nego odličnu u odnosu na neke druge dijelove Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju se to može uvijek bolje, može se popraviti, ali prisutnost policijskih službenika u svakom dijelu ove zajednice i da bude na mjestu tamo gdje je i potreban, gdje i nije potreban, da građani vide da su oni dio, da kažem, ove zajednice i da građani sebe stavljaju u kontekst da su i oni dio ovog sistema bezbjednosti koji utiče na ovu zajednicu je jako ključan i imperativno nas to negdje vodi u tom pravcu. Jasno, evo kada govorimo o međunarodnim faktorima i podršci koja dolazi i sa te strane, ali i o domaćim faktorima i državnim, kako ocjenjujete postojeću saradnju policije Brčkog distrikta sa entitetskim i državnim MUP-ovima i državnim agencijama poput SIPE, granične policije i međunarodnim zapravo partnerima u borbi protiv prekograničnog kriminala? Pa negdje smo mi bili začetnici kad govorimo i o lokalnim policijama kao što su kantonalni MUP-ovi, entitetskim, pa i policijskim agencijama na državnom nivou. Mi smo negdje bili začetnici potpisivanja memoranduma o saradnji, znači s obzirom da bez obzira na zakonsko uređenje, ustavnu nadležnost, uvijek je negdje postojali određeni problemi koji bi mogli eventualno izazvati nekada u nekim situacijama nedoumicu u postupanju ili usporavati postupanje policijskih službenika na terenu. Ja ono što mogu reći da mi jako dobru saradnju i komšijsku i partnersku imamo sa svim policijskim agencijama koje nas okružuju, da jako dobru saradnju s obzirom na ustavno-pravnu strukturu Bosne i Hercegovine imamo sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i naravno sa agencijama koje su na državnom nivou. Organizovani kriminalitet koji je jako prisutan u Bosni i Hercegovini, on je difuzan, on se mijenja, on svoje okvire mijenja i iz tog razloga je jako bitna saradnja ne samo sa domaćim partnerima, nego i sa partnerima koji su negdje primarno zaduženi za sprovođenje zakona. Ta saradnja je po meni i kroz ove aktivnosti, negdje smo mi javnosti informisali, negdje i zbog nekih objektivnih i operativnih razloga nismo informisali, ali su ti partneri informisali u onom dijelu koliko smo smatrali da interes javnosti to zadovoljava. Policijske agencije jako profesionalno rade svoj posao u Bosni i Hercegovini, jako su, da kažem, povezani i priznate i jako poštovani u toj saradnji i rezultati te saradnje su primjetni kroz sve aktivnosti koje se sprovode pod nadzorima različitih tužilaštava u Bosni i Hercegovini. U redu, evo, kako naš narod kaže, vrijeme u dobrom društvu jako brzo prolazi, evo i mi smo na taj način ovaj naš današnji razgovor priveli samom kraju, a evo, gledajući
unaprijed i gledajući u budućnost, koja je vaša glavna vizija i poruka građanima Brčkog distrikta kada je u pitanju dalji rast i razvoj policije Brčkog distrikta kao institucije koja je u potpunosti u službi građana i naroda? Prvo, poruka za sve policijske službenike da policijski posao nije jednostavan, da nije lak, da je jako složen i da ćemo istrajati u tome što radimo i time šaljem poruku i građanima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine da mogu garantovati da nivo bezbjednosti i nivo profesionalizma i poštivanja ljudskih prava i zaštite ove zajednice da će ostati na istom nivou i da ćemo sigurno u narednom periodu pokazati da ova policija i podmlađena policija može dati odgovore kao što je radila u prethodnom periodu. Time bi jačali poverenje i time bi pokazali da kao i kroz ove prethodne izazove koje smo imali mogu računati na nas. Nećemo javnost opterećivati nekim porukama koje oni neće razumjeti. Uvijek ćemo slati poruke koje su jasne, koje su koncizne, a sve u smislu zaštite života, ljudi, imovine i javnog poretka. Jasno, evo ja sam uvjeren da će to tako i biti, a vama se zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, bila je to još jedna epizoda serijala Liderov kutak. Do idućeg gledanja, prijatan ostatak dana.